افتاده است. تازی روی آتشینی او نقاب افتاده است. رشعی غیرت و جانی آفتاب افتاده است. رشعی غیرت و جانی آفتاب افتاده است. خون عرق کرده است از شرمی و زارش آفتاب، یا زیرویش عکس در جامی شراب افتاده است. یا زیرویش عکس در جامی شراب افتاده است. دزد را دنبال رفتن جان به غارت دادن است. دیل عباس دنبال آن خالی سیاه افتاده است. فرصتی خاریدنی سر نیست میزگانی مرا، تا سر و کارم با آن عاشق نگاه افتاده است. تا سر و کارم با آن عاشق نگاه افتاده است. آگه است از پیچ و تابی عاشقان در عین وصل. موجه خشکی که در بحری سراب افتاده است. یاره از دلی صد پارم هر پاره دارد ناله، تا مرا از دست می نایی شراب افتاده است. تا مرا از دست می نایی شراب افتاده است. شامتون بخیر تماشابینان عزیزی تلویزیون سفینه، بازم در روبروی اکرانهای شما قرار داریم با یک برنامه تازه خاطره ها و این برنامه نیز ما تصمیم گرفتیم که از سلسله شش مقام ها بسراییم، یک کمی از گذشتگان یاد بکنیم، از آن هنرمندانی که واقعا هم نقش خود را در این موسیقی
бузург ва мусиқии суннатии тоҷик гузоштанд ва каме аз ҳамон таронаҳои ҷовидонаву мондагорро дар ҳамин ҷо бозхонӣ бикунем ва ба ҳамин восита ба рӯҳияи шумо, ба рӯҳу равони шумо якаме оромиш бубахшем. ва имрӯз дар меҳмонии мо қарор дорад як нафар аз ҳунарманди ҷавони оркестри симфонии дастгоҳи иҷроия президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон ҳунарманди ансамбли шашмақоми филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев Далер Расулов ҳузур дорад. Далер, хуш омадед ба барнома. Ташаккури зиёд. Сараввал саломи худро ба кулли тамошобинони телевизиони Сафина мерасонам ва бисёр хурсандам, ки маро дар ин барнома даъват кардед. Далер, якчанд маротиба дар барномаи мо будед ва вақти тамошобинон медонанд ва шуморо ҳамчун як шашмақомсаро шинохтанд. чаро махсусан шашмақом? бисёри ҳолатҳо баъзан нафарон интиқод мекунанд ки ҷавонон дӯст намедоранд шашмақомро, аммо инкори ин гуфтаҳо дар назди мо аст, яъне шумо ҳастед, ҷавон ҳастед ва дар қатори шумо низ кам нестанд ҷавононе ки шашмақом месароянд. чаро махсусан шашмақом? Медонед, вақте ки ман фикр мекунам, агар аз ин барои интихоби ин жанр аз овони кӯдакӣ таъсири кӯдакӣ расидааст, гӯям хато намекунем, зеро ман дар як оилае ба дунё омадам, ки онҳо дӯстдори санъат буданд. маҳз ҳамин буд, ки аз овони кӯдакӣ сурудҳои шашмақом, классикии устодони гузаштаро падару модарам гӯш мекарданд ва ана ҳамон таъсири ана ҳамон расидааст. Шояд таъсири ҳамон бошад, ки ман ана ҳамин роҳро, ана ҳамин санъаткориро пеша кардам ва маҳз ана ҳамин жанрро интихоб кардам. аз нигоҳи худатон аудиторияи шунавандагони шумо кист? Насли ҷавон, калонсол ва ё ки? Бисёртар шахсони калонсол ба фикри ман, аммо айни ҳол ҷавонон низ ба ана ҳамин жанр, ба ана ҳамин мусиқӣ рӯ варда истодаанд ва шунаванда низ пайдо шуда истодааст ба фикри ман. Зеро дар бисёр чорабиниҳо, дар бисёр ҷамоматҳо ҷавонҳо аллакай ана ҳамин сурудҳои шашмақомро низ талаб мекунанд ва мехоҳанд, ки шунаванд. ва дар мавриди он гуфтем, ки аудитория аз ҳисоби кист ва бисёриҳо ҳам бозам мегӯянд, ки мегӯянд, ки ҷавонон ки гӯш намекунанд. Аслан ман гумон мекунам, ки ҳар як жанр як аудитория худро дорад ва ин бояд табиӣ бошад, ҳамин гуна ҳам бошад. Масалан, дар давраи ҷавонӣ, ки дар шӯру шавқ ҳастем, бисёртар таронаҳои шухро дӯст медорем. Бале, бояд як чизро қайд кунам, ки барои дарк кардану барои фаҳмидани ин жанри мусиқӣ албатта фаҳмиши хуб дар кор, донишу малакаи зиёдро талаб мекунад. Аз ин рӯ ман фикр мекунам, ки нафароне ки аллакай сину солашон ба як ҷое мерасад, донишу фаҳмиши онҳо низ ба як нуқтае мерасад ва ҳамин бошад барои шунидани ана ҳамин жанр ба ҳамон сини соле ки расидан баъд аллакай бисёр талаб кардан мегирад. Далер, шумо шашмақомсаро ҳастед ва мо наворҳои шуморо дар сомонаҳои иҷтимоӣ дидем, давраҳои хурдтаратон, ки дар он наворҳо бо як нафар ҳунарманди хеле маъруф будед, ки дар як навор дидем, ки он ҳунарманд ҳатто балангӯякро дошта истодан ва шумо дар он ҷо суруд мехонед. ва ҳамон ҳунарманд, ҳамон шахси маъруф Олим Бобоев устоди шумо аст? Бале, албатта, шодравон Олим Бобоев, агар хато накунам, соли 2011 буд ё 10 буд, дар як маъракаи хешу таборон дар хонадоршавии онҳо ман суруд иҷро кардам ва ногуфта намонад, ки устод Олим Бобоев бо падарам ва хонаводаи мо бисёр як робитаи наздик доштанду шиносоӣ доштанд, аммо аз сурудхонаи ман дарак надоштанд. Ва дар ана ҳамон маърака маро бори аввал сурудхонаамро дидам ва ба падарам гуфтанд, ки шогирдро тайёр кунед, ман пагоҳ ба
یعنی که با معرکه با پرکتیکا میبرم. аҳа باور میکنید من در کورتام نگنجیدم همون شب از خرسندی همون شب راستی گپ مرا خواب نبرد و سحر صبح شد خودی استاد مرا آماده گرفتن با یک معرکه رفتیم در همونجا من قدم های اولین سرودخوانی رو میگذاشتم و سرودی زلف پریشان که اجرا کردیم من از خاطرم نمیبراید و من اجرا کردم و بعدا اوج آن رو استاد اجرا کردم چون سرود از نوته بلند سر میشد خیلی که شما میدونید و بینندگان ما میدونند دیاپازون استاد که بلند بود اوج های بلند رو میگرفتند. من از اون وقت کودک بودم از عهده گرفتن سراییدن اوج کلان نمیبر اومدم از همین خاطر استاد دوامی سرود رو خودشان سراییدن اونجا بر الان معلوم است. این همان نواری است که من در بارش گفتم. بله همون نواری که شما گفتید من در تاریخ یک تاریخچه اون با شما نقل کردم. اما فرق از اون دوره تا حاضر از زمین تا با عثمان است. بله اون وقت آواز من در عین گزارش بود یعنی که نورسکی بودم آواز من با مردونگی هر یک مرد آوازش و دوره گزارش دارد که اون وقت بسیار دوره نازک است و اگر اون رو احتیاط نکنید یا که از معیار زیاد سرود خوانید و آواز ویران شدنش ممکن است. انا همون وقت من یکی از سبب هایی که بلند سرود نخوندنم در انا همین بود. ولی از اون زمان تا فرقیت بسیار است چون من بعد از اون در کالج تحصیل کردم تمرین کردم بعد از اون در کنسرواتوری نیز تحصیل کردم فرقیت بسیار فکری من. اکنون دیگر دانش‌های موسیقی رو از بر کردید و تمرین صدا کردید آوازتان پخته رسید و شما در ابتدای برنامه فروغ سفتی کلان رو اجرا کردید. در ادامه میخواهید کدام ترانه رو بخونید از شش مقام؟ میدونید شش مقام یک بحری بیکنار است. بسیار آهنگ و موسیقی و سرودهای بسیاری دارد که وقتی که وارد آن میگردید بسیار یک بحری بیکنار است. در ادامه برنامه چون در اول من انتخاب کردم یک سلسله از شش مقام از مقام دوگاه سلسله با نام سفتی کلان که اون از سر اول از سفتی کلان عبارت است بعد تلقینچه سفتی کلان بعد فروغ سفتی کلان و بعد از همین ساقینامه و اوفری سفتی کلان می شود. ما امروز در برنامه سه سرودی آن رو یعنی فروغ و ساقینامه و اوفرش رو آوردیم چون دو سرودی که در بالا قید کردم و بسیار حجمش کلان است و ریتم آن یعنی که روش آن نسبتا از اینها سست‌تر است و ما برای والدگی یعنی که تماشابینان ما که زیغ نشوند و خسته نشوند من همین نسبتا ضرب هایی که روان هستند انا همون رو انتخاب کرده آوردم. سرودی نوبتی که ما این حال اجرا میکنیم ساقینامه سفتی کلان باشد. غزل از هلالی است. این سرود بسیار معمول است. جز خیالی ویسالی تو نیست بر سری من که جز خیالی ویسالی تو نیست بر سری من برای عشق تو خاکم طریق من این است
در این طریق نباشد کسی برابری من، در این طریق نباشد کسی برابری من. غمی تو در دلی تنگم نشستم فیلم، غمی تو در دلی تنگم نشستم فیلم، کی نیست لایقی و کلبی محقری من، کی نیست لایقی و کلبی محقری من. زی جلوه سمنو سر وی گل نیاسایم، کجاست سرویسی قامتی سمن بری من، باید جان جانم قذر کنید رقیبان زی تیغ میجگانش، حذر کنید رقیبان زی تیغ میجگانش، کی دردمندم و خون می چکد زی خنجری من، کی دردمندم و خون می چکد زی خنجری من. حذر کنید رقیبان زی تیغ میجگانش، کی دردمندم و خون می چکد زی خنجری من، یار یار ای قربانت منم، هلالی از معیشرت مرا نصیبی نیست، هلالی از معیشرت مرا نصیبی نیست، مگر به خون جگر پر کنند ساغری من، مگر به خون جگر پر کنند ساغری من. یارم جان جانم. тамошобини азиз, шумо барномаи хотираҳоро дида истодаед ва мо имрӯзи барномаамонро ба силсилаи мақомҳо бахшидем ва айни замон баҳри шумо иҷро шуд соқиномаи савти калон ва ин тарона аз ҷониби ҳунарманди оркестри симфонияи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Дале Расулов иҷро шуд ва аслан мегирем иҷроиши ин таронаҳо хеле мушкил ҳастанд.
баробари оне ки барои хондани ин таронаҳо тамрин лозим аст, тамрин мебояд. Дар ҳамин баробар донишҳои мусиқавӣ, донишҳои касбӣ низ бояд дошта бошӣ ки ин гуна таронаҳо сароида шавад. Ҳамин тавр не? бале. Масалан, ман ки аз мусиқӣ дур ҳастам, наметавонам ки ҳамто бо як тамрин, бо ҷор кардани садо ин таронаро бисароям. дуруст қайд кардед. Барои омӯхтани чунин суруду оҳангҳо тамринҳои бисёр лозим аст пайваста. На ин ки моҳ ё ки балки солҳо мебояд тамрин кунед то аз уҳдаи сароидани чунин суруду оҳангҳо бароед. умуман сароидани силсила ин махсусан дар ана ҳамин шашмақом вуҷуд дорад ки агар шумо аҳамият дода бошед, оҳанги як равиш дорад, аммо ана ҳамин зарбҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд. ана ҳамон гузариш ба пардаҳои дигар ё ки нолаҳо комилан аз ҳамдигар фарқ мекунанд ва мушкилӣ ана дар ана ҳамин зарб ҳам гӯем хато намекунем, чун шашмақом аз зарбҳои мушкил иборат буда, на ҳар кас аз уҳдаи навохтани ана ҳамин зарбҳои шашмақом мебурад. мо дар шашмақом аслан силсила мегӯем ва дар ибтидои барнома гуфтем ки ба силсилаи ва як силсилаи мақом бахшидем. биё дар бораи тамошобинон маълумот бидиҳем ки умуман силсила худаш чи аст, зеро ки силсилаи мақом якчанд силсила дорад шашмақом. силсила шашмақом аз ду қисм иборат аст, аз қисми мушкилот ва наср. мушкилот яъне ки ин ана ҳамон қисмати созӣ шашмақом мебошад, қисмати наср бошад, агар навозиш наср бошад, ҳам созию овозӣ, яъне ки суруд ва мусиқӣ. ана ҳамон боз дар ана ҳамин қисмати наср ба ду шӯъба ҷудо мешавад: сафт ва амал. шӯъбаи якум аст ва шӯъбаи дуюм аст. шӯъбаи якум ба ана ҳамон сарахбор бо таронаҳош талқину насру уфар, ин якум шӯъба мебошад. шӯъбаи дуюм бошад сафту амал. чӣ хеле ки ҳозир дар ин ҷо ман суруд иҷро кардам, сафт. ана ҳамин сафт ин як силсила аст, сафт ва амал. пардаи он мебошад. пардаи сафт гӯем, ана ҳамин аз ина соқиномаву уфару фуруғ, ин номҳои зарби ана ҳамин силсила мебошад. силсила яъне ки чӣ хел гӯем, пайҳам сароидани ана ҳамон сурудро фақат бо тағйироти баъзе зарбҳо. бале, фақат зарб. фақат зарбаш ҳамон зарбам як чаҳорчӯбаи худро дорад. фақат ана ҳамон зарбҳо дига мешаванд, аммо парда дар доираи як қонун, як парда иҷро мешавад. ана ҳаминро силсила меноманд, яъне ки пайдарҳам иҷро кардани як сурудро, як пардаро силсила меноманд. яъне ки дар якчанд сурудро иҷро кардану силсила ҳам мегӯянд. бале, ва бубинед ки ин қадар қоидаҳои шашмақомро медонед, ҳар кадом шохаашро медонед ки ҳар як равиши ин шашмақом аз якчанд шоха иборат аст ва шумо феълан дар ду муассиса кор мекунед. яке оркестр аст, оркестри симфонӣ аст ва дигаре ансамбли шашмақом аст. як таҷрибаи хеле хубе ки дар оркестри симфонӣ дида мешавад оне ки таронаҳои шарқӣ агар гирем, шашмақом таронаҳои тоҷикӣ микс мешаванд бо таронаҳои ғарб, масалан тоҷикӣ карда мешаванд, дар оркестр ба таври симфонӣ иҷро мешаванд. вазифаи шумо дар он ҷо аз чӣ буд? ташаккури зиёд. вазифаи ман дар оркестри симфонӣ ба ҳайси навозандаи тамбур кору фаъолият мебарам. чӣ хеле ки шумо қайд кардед, айни ҳол якчанд мусиқиҳои ҷалб мекунем. дар ин ҷо ҳастем. дар ин ҷо ҳастем. ва ин ҳам дар ҳамин 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 ҷо ҳастем. ва ин ҳам дар
классикии худамон бо ҳамовозии оркестри симфонӣ аллакай сабт карда шуд, омода шуд ва ба шунавандаҳо пешниҳод карда ҳам шуд. Ба наздикӣ дар ана ҳамин сол якчанд оҳангҳои классикӣ аз зумраи ушоқи Самарқанд ва дигар сурудҳо оркестровка мегӯем, оркестровка карда шуд бо сардирижёри оркестр Далер Тиллоев. Оркестровка карда шуд, омода карда шуд ва аз ҷониби ҳофизаи солисткаи ана ҳамон оркестр Гулчера Қурбонова сароида шуд, ки бисёр як навоварӣ ҳам шуд. ва воқеан ҳам агар ҳамин таронаҳои шашмақом дар оркестр навохта шавад, мисол аз тарафи оркестр иҷро шавад ва чӣ тавре ки гуфтед ба қоидаҳои оркестр мутобиқат шавад, ман гумон мекунам ки як тавлиди дигари шашмақом мешавад. Бале, як ранги дигар мегирад шашмақом. Дуруст қайд кардед. Ман гуфтаниям ки пурра шашмақомро бо оркестри симфонӣ ин иҷро кардан номумкин аст ва ҳастанд сурудҳое ки дар ана ҳамон ҳамовозӣ бисёр агар гӯем бо оркестри симфонӣ мутобиқанд, ана ҳамон сурудҳоро агар мо якҷоя мисол иҷро кунем бисёр хуб мешавад. баъзан сурудҳое ки ҳастанд ва ё номумкинанд, барои ки вай сурудҳо маҳз фақат дар пардаи тамбур иҷро карда мешаванд. онро ба нота гирифтан фикр мекунам душвор аст. Мешавад вай характери худро ва ана ҳамон зебогии сурудро гум мекунад. ва дар мавриди он гуфтем ки ҷавонон ки таваҷҷӯҳ кунанд, ҷавонон ки таваҷҷӯҳ надоранд, агар ман гумон мекунам ки дар оркестр баъзе ҳамон таронаҳое ки имкон аст ки он иҷро шавад, гӯё ки ба он тарона умри ҷавонӣ медиҳем ва мо ки ба интиҳои барнома Далер наздик мешавем ва шумо гуфтед ки уфари Савти Калонро иҷро мекунед. биед бозхонӣ мекунем уфари Савти Калонро ва бо ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. Ташаккури зиёд. уфари Савти Калон ғазал аз Нозим аст. ана ҳамин як чизро бояд қайд кунам ки пеш аз сароидан агар аҳамият диҳед, ана ҳамин сурудҳое ки ман иҷро карда истодам, то рафт зарби онҳо тез шуда истодам. ана ҳамин уфар низ охири силсила мебошад ва шунаванда низ аз шунидани ин, баъд аз шунидани сурудҳое ки нисбатан зарбашон суст асту мулоим ҳастанд, охир дар ана ҳамин зарб хотима меёбад ки шунаванда низ дар омода мешавад барои тамом шудани ҳамин силсила. Як табаш хуш мешавад. Бале. Марамат. як назар аз ту бар хок тапидан аз ман, як назар аз ту бар хок тапидан аз ман, як сухан аз ту ба сад гӯш шунидан аз ман, як сухан аз ту ба сад гӯш шунидан аз ман, чеҳра намудану дил бурдану дурӣ аз ту, ситаму ҷабру ҷафои ту кашидан аз ман, ситаму ҷабру ҷафои ту кашидан аз ман. هر طرف جلوه کنان زود گذشتن از تو،
هر طرف جلوه کنم زود گذشتن از تو، از قفای تو به هر کوچه دویدم از من، از قفای تو به هر کوچه دویدم از من. دلبری از تو، مهر از تو، تمکین از تو، انتظاری سر راهی تو نشستم از من یار یاره، یک اشاره به من از گوشه ابرو است تو، یک اشاره به من از گوشه ابرو است تو، زیر دندان لبی تحسین گزیدم از من، زیر دندان لبی تحسین گزیدم از من. یک اشاره به من از گوشه ابرو است تو، زیر دندان لبی تحسین گزیدم از من یار یاره، قربانت منم، دل به تاراج غمت بردنی نازیم است تو، دل به تاراج غمت بردنی نازیم است تو، همچو مرغی به هوای تو پریدم از من، همچو مرغی به هوای تو پریدم از من تماشابینان عزیز، منظور شما بود برنامه خاطره ها و امروز در مهمانی ما قرار داشت یک نفر از هنرمندان جوان ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دلی رسولوف و در انتهای برنامه به هر یک شما در همه حالتهای زندگی خوشبختی می‌خواهیم و بگذار که همیشه موسیقی های صرف تاجیکی در خانه دانتان صدا بدهد. خیر از جان.